Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Green Tech Foundation mentakas ngi ka art polai tarik leber kalawan ban penkhut biang ya kawa umkra hapo ka cingalam uba HBN Nonglang chairman ka Green Tech Foundation. Hakani ka sngi lawan ban shibenta da presiden ka maulai pelun kinong shnong ka maulai yoringhep ki NSS ka Sengkasi College kinong hikai ki state officer ka NSS bat kumjuru kinong shnong ki basa syakito ki than yamru kilawan ban shibenta lang. Uba HBN Nonglang, ulaong bakawa umnya menta kaladon hapdeng kajing bom shingan, baladang ngimla ban penkhut ya kawa umkra ru, ngin yada ya kajing poi palat unyut syawa umnyam. Ulaong ru bakapor kaladei bangin kentha ting ya kitu kibasyong hakithan polo, dam sinyong, bat umsok sun terter, kibadei kitolong bahakmat ban pentut ya kijabo hawa umkra. Syuk ulaong baka sorkar kaladei ban shimno da kisenjam da kajing trei kabadon jingmut, bat kadai ban bu no da ka komiti ka babu sendan da officer uban pet ya kawa umkra bat kawa sharpi ngi don ang ne po wa umkra ang ne rum jingking jong ka Sengkasi College ku PUE kumapitip hi kani kam dei syu kasin ka baning kong na kaliang jong Green Tech ka ba ngiwan hang ne ki cleaning drive lai ngimla ban nyaw syu henrei kani ka project ka bang isdang menta kadai ka trial project ka bang ngira ya kawi ka model ka bang idon situ kiwa hang ne nila sedang naduk kalai tarik jong ni benai match jong mentau senam ban install gini kendai tarik lda pikan mau nila live yo ni unyot ha kasau tarik ni install kendai tarik ni live yo ni wis nang ni newton kenpi sau ndru nyosi newton ni live ka tok sini te hadin jong ka kendai tarik nila ino artayo nakajingwan pun ka weda fokus i kam sengan ye te nila yawan hiar no mentah tapi sakihi mentakat nuton uni unyut ni. Kai ko bangamud banong na kalian jong ka Green Tech kalong ba. Ka umyam ka jungot yo unyut ngala jukran na kapor 0.5 million cubic meters. Convert P into ton, into kg. Katno lak kilogram upoy unyut nang nena sor selong hangte po wa umyam. Kapor kaladai ladang ngimla ban pun kujak wa umkra ro ngin yada ya kajing poi palatu nyot ko wa ki ngitib ha ka wa umyam kam kadon hapdang kajing bom shangan ta henrei ki kita kidau kini kita kidau te nakaliang jong Green Tech Foundation ngin persyang bat ngin yai persyang hakasian ke beningkong ngiawan hang ni tang daka kenhun Green Tech mentang ngamnut syuk ban kam bangiwan tang Green Tech Foundation presiden jong sang samla mulai pelun ya dan ni kisnong jong ka mulai orang habru kili awan menem step ki NSS jong ka Sengkasi ki awan kumba arp laipo sopongut ki nong hikai ki awan sausan ngut ki officer ki state officer jong ka NSS ru ilawan mi menem step nang ta sakaway ka ba nga sngow lung mensimha nganong EP kidon ki para kinong song ki bawan nado na ti ka area dam umyam na sithi ki baju yo i baju yo sngow baju smai umyot man usnam na po pra balay gini kinong song ki bawan kida ba so ko kubor kalong ba kenno te kenno ko kinong selang ban pa bam yot yangi ki basyong basa ka kapung umyam di maudon yung klang ng house type de keno ya kata kajing perpat ngi ka Green Tech Foundation kam lay ngim ya karansu ya kata kajing perpat baong ba ko ba wa de bernyo kapor kan poi ben nong epi kawa umkra sirpi kandai kamat ngin saya kluj ba pipediang na pipediang kandai kamat ka bangin saya kluj ha bat ya katangam ong ba ngin sutrai kumar ya kam hinrai kapor kala dai ba ngin haban kentha teng ini ki area gi basyong ka tan polo ini ki area gi basyong ka tan dam senyo ini ki area gi basyong ha gini ki soson batarta ini ki de ki sos ki ba contribute ki major sos ki ba contribute sa kawam kadai ki ba ong iba mane yong ba kan mentoy ayu la da believe yo ni unyut nang ni man kasni ka nyut ka toy nang tay dai halor jong ta kanong rim kanya sa ong ba ladang ngimut ban penkuj ka wa umkra minimum kat simpor sipos nam balay
pin target ningkong yu solid waste ni na po wa ya kas liquid ngin sa ekran hadin mo nomor ka tangban jai lenti ka kam don shu pin ekran gumno ko nya kita gi ya kata ka wa din ningkong haban target yu solid waste badon huni hawa kan ya kini kisus ba contribute bah kapo kawa umkra nang ta kapor kaladai gumong mene kaladai kapor baka gomen kan constitution don daka committee teh dai shu tang ka SMB dai shu tang ka pollution control board dai shu tang gini ke forest department dai shu tang gini ke HDC kan don no daka wei ka committee ka ba bu sendon da nodal officer teh wei officer uban lead ya ka tim jongki ban pej ya ka wa amkra wa amsyapi baling ong kumta ka wa amkra wa amsyapi ngan keren biang ya kaju si kaju kidon hakata ka kerdan priority 1 jong ka CPCB kiwa ki bejebok tam hapo karin dia teh kita nak kerdan mentah tie sakawi ngaku aban ong ngin nambai bat kelet ya kawa am kra wa serpi karno kala kejit kepisah ngamong mano utabak jit ring ong kawa teh arajar arpau sikur kala syafan mo ngin nambai bat kelet ya ta syafanya ka impose fine by NGT buat wa am kra anu serpi won ko arajar kat kendai kat nyo o kat kendai lak la pi ken mau po polo ki invest ng tu na po ka district administration ling ba state government ban pen ko ja tai to arajar kat lai ka KCDC ling ba ka Southern Finance Commission ki penlut santolan nam taban pen ko ja ka wa kra wa sapi arajar kat rio na KCDC ki penlut biang 1.25 crore kani ka RTI ka bangingi dedon menta kabadai ka nadu uni usnam dang arajar arpoi November niyo kan sabak ka jubaba sanpo crore point something kila sanction kila mang hang ni but arpoi crore point something kila adap sanction katanda kila adap ai ngim kwa ban criticize la ne ko dingim bay ban ngim keno eno ba kata kakam ya cai ndringe isur khaite kumang laong pai thang te hedam hang ni apo wa indo mata kanyut hang tu kam duna ngong ya fish spaton nomor balai ka don gijing tray hang to ngimut ban pen khuj ndrai ki jar gila ker ngasmu thu kane gijing ker jar kadai ka direction nak NGT tangba pihak pelai ke ni area ki ba kumni asan NGO ngi long interested ban clean up ya ketu ke area mentah kumnong hiar ki mumba jungi lagi ongin yatit daki ayungin ya ot no gitu gijar ngin ya pun ngong in hapan ya discuss ni hapan ya keren ya ti ngong ya pi menta ka jelame kila ka jungi ngimpat da don kame banwan ra kita ki so high tech project lani banwan ra kita ki konsultan ki ba kindai ban tri kami ki project sha Switzerland sha Sweden sha Hong Kong ta hangi nganong yapi pait sai kane dalong very indigenous method kane ka bangi ngile ang ni ngila man khanglat kan no unyut ti talor jong gini ki baro da ka baburam ya goman dang menin haka hau benai fab dang bakala jong mentaus nabi usia mu ungum no 39 crore ki launch ka program ang ni na mataka revive ki NGOs NSS ngiawan lang denwan ro haka ju ka shatri nomor beliu ngi kwa ba nomor hakabakut jung kasngi kum ga grentak foundation ngim ong makane gede kam basdang ga grentak ai burom ga grentak lada kalong kum no ko wa amkra kandai ga burom kandai ga jinge trilang bat kandai ga jinge trilang tristom jung baro te kum ga kanhun nganong yapi ba ngi kwa baka sorkar kan simno da kanu ka senjam da kanu ka rai bat da ka jing tray ka badon jing mot dang men syam snam usias ukhat ukon bins ko meeting ka ba he ba nakan mau ko sekretariat nakaliang jungi gerentak foundation ru isan bai ban ngida karan hero ka to ko pa ngida pen sngau ngida pen pau hero henrai kini ki baro ki kot on the table haki minutes jung meeting but le sai ngam ong ki poi sai henrai kim ngim yo ya kita ki kam ki basyong rekom hadu nrikum ka Green Tech Foundation ngilawan ra ya kaneka ideas kaneka boy thang ne mata kasyong sa ka sorkar
ba takam kan long kumno bat hato ini trilang na